Hello, refugee miyam. Hojik ti tum refugee hai se loi mang na khang na kam ni na ko common noi re ba tu mai na du hojik ti noi gi ming da pan da roi ge ba ko refugee hai ti tum loi na ma pun pitribi miyam da lei re ba miyam se adum refugee hai di khang na ba ma oi ra ba ni na hojik ti yam nungai re understanding tau bi ba gi ai se ngasi ti harau man ba gi ko video sending ra ga lak pa ne ba ado ngarang se kaino ma ai se kha harau ye ba ko hai bdi ngarang pau aphaba ama ta ba gi ai se kha harau man da na ngarang se ikra haw ba chai oi su wa li ma pung pha diri ngarang se akhoi gi mi taruk ne da na oi su noi gi mi ama kha ka ne oi su ko harau ba do ma pung pha diri oi su kitang oi su haga za ba da kho pi ba do tu mai na khara dang oi phau ai ba ngun da oi su ngarang di just kari hai sirang trailer ne ha ba oi su khara harau ba do ko tapna do mai na tau silak da ni na adu su ngarang langka liang mai village ta thok ki ba do adu khoi na di moi bu kap na ni hai kari kra ta ba di na te ba moi na la ra ka kap ni ba mi loi na ma khang ba do ni ba ko moi na la ra ka kap ra ka hojik di moi gi mi oi na si re da na adu ne ai na haring ni se noi se mi ngon da kaino tau no ing na chik na nei ba ma pham da chat la ka kap ni ngai kho ni ngai wa khan do thok ko no ba si khange da na noi gi mi si re da na trailer ni ko si ko wa li thok ka da ba wa li kum hai tau ka da ba wa li koi se aduga noi gi mi hat pa da khat na noi se pe dra ba sa ni ne ka hui ama ga san ama ga su kap ram na ga si hat ram na ga chak re ne aduga ai bu hai re na noi di hangoi sa ba khoi hangoi sa ba mi as hangoi ga san hangoi ga mi gi sa sa ba ga kari khet nai kari na hai de engon da miyam thara e ba ko hangoi sa ba noi hangoi sa ba messenger su khang de comment su khang ne moi se hangoi sa ba noi du mai na pal la lai hangoi ga mi sa sa ba gi kanana kari tawi kanana hen bro mi sa ba tu na hen bro hangoi sa ba tu na hen bro hangoi ba du hidak ama ne hangoi ba ti sa ye ai sa ye open li khoi sa ye am haw ba ne diga mi sa ba noi na ai khoi bu hangoi sa ba kai na hai masat diga hangoi man di moi hangoi khoi sai da noi man mi sai na ngasi di no khai ga ai di ngasi di ko khara harau kare ba ado oil su wa li harau ba ma pung pha dre ba do wa li do harau ba ma pung pha ba nu bi de ko ai se chap cha na yengon noi bu kari tawra ke ha do ko noi hojik kari plan nei ge hojik se langka riang mai village ta hojik kap na ba do noi gi plan ni da na hojik next plan kadai da lai re kadai da kap na ni ngai planning lai bro noi gi list to khra khang ni nge he next ta kam kadai wai da kai wai da karam ba village ta karam ba khun da kap na ni ngai noi gi list ta lai bro aina haidro aina just haidro khoi gi noi gi mi sabthu man ba khoi tramari to thado khrab ni na hojik di kap na ba haurani matai wai da na aina haidra nga han chap cha na thoi tu iso na yaroi ne si noi mi si ba haure da na to media da kai na noi gi mi si bu do ura ga kap ga lai bu do khoi di loi de harau ba na loi de ko mapung phadri hari sini harau ba mapung phadri khara yam na siram ga da bu do yam nungai dre ne khallu noi su khallu noi gi matam lak ne ab do lak pa hawra pani ko gyan ta na sikchin na layo otherwise the end will lak ni ba thu na chakro ne noi gi khun du da noi na lak noi na adu da gi lak pa ma pham do adu da gi noi gi bag do law ro chakro kadai da ne ba barma da ha ba kri no ba ai khang ning de ne khang de ne noi na lak pham do hojik noi na lai ba du di noi gi homeland na te homeland ni ko noi kai do ish ai đi cai bụi cai he noi gi da mak tai cai bi he